Pa ja sam presretan. Radići 16. sezonu u NBA-u, ne kao trener, ali kao skaut, znam koliko je to teško, koliko mnoge kockice mora da se sklope i koliko profil ličnosti nekoga koji je toliko godina tamo, a dolazi iz naših prostora, mora da se promeni da bi postao interesantan, da bi postao kompatibilan sa sistemom i onim što se traži u NBA-u. Dosta rezervisane, ne euforične kao ovde, što je normalno jer on nije sa naših prostora. Mnogo ima nezaposlenih trenera, mnogo trenera juri posao koji su dobili otkaze i u ovom čitavom, da tako kažem, poluhaosu koji je nastao sada po završetku regularnog era, mnogi klubovi pregovaraju se više trenera. Ja mislim da je ključ svemu tome bio njegov izbor, ili kažemo, to će on znati bolje mene, kaže odluka da ode u OKK Beograd, klub koji nije opterećen toliko uspesima i rezultatima po svaku cenu, tada, i koji je opet stvarao određen broj igrača koji su bili reprezentativnog kalibra, ali mnogo značajnije to što je tada njemu za šefa postavljen bio Bora Cenić. Naša legenda i čovek koji je odškolovao mnogo trenera. Profil momka, da tako kažem sad već, čoveka koji je neumoran bio u ostvarivanju želja, a njegova želja, ono što sam ja vrlo brzo otkrio, je bila ta da ode u Ameriku i da nastavi da se školuje i da u krajnjoj liniji bude trener u Americi. Igor je otišao u Ameriku oktobra 1998. godine kao jedna refleksija pozitivnog rada koja je postojala tada u Udruženju košarkaških trenera Srbije i Crne Gore, koje je svake godine od sredstava koje se prikupljalo na Imečnoj arini odvajalo određenu sumu za školovanje trenera. On se prijavio na tom konkursu. Igor je imao već tada spremljen odgovor na tu situaciju da eventualno njega neko skloni sa te pozicije, ili ipak on je bio OKK Beogradu. A odgovor je bio da ima rodbinu u Americi i on je produžio svoj boravak kod rodbine, što je indirektno kasnije uticalo na upoznavanje Quinn Snydera, znači on je prešao na univerzitet Duke. Međutim je produžio i mislim da je taj produžetak bio jedan prelomni moment da ima prilike da pokaže šta zna, jer opak je ovo bila jedna usavršavanje. Znači, usavršavanje nemate prilike mnogo da radite, ali ako odete malo sa strane, popričate i pravi ljudi vas prepoznaju. Očigledno je Quinn Snyder sa prvim angažmanom godinu dana kasnije u Missouriju njega povukao i to je već bilo šokantno svima, jer to je bila prava retkost da neko bude na koledžu. Još šokantnije bilo godinu dana kasnije kada je jedan članova tog stafa rešio da promeni posao univerzitetskog, da tako kažemo, službenika u NBA, u Clipperse, u Los Angeles Clipperse, koji je povukao sa sobom Igora i onda je ta priča krenula svojim tokom koja traje već 18-19 godina, moramo kažemo pomalo i senki, jer pomoćni treneri ima mnogo u Americi, dešava se da i pomoćni treneri postanu glavni. Ovo je sigurno jedan primer jedne upornosti što je on istakao u tom svom u prvoj svojoj izjavi, gde je rekao 18 godina sam se spremao. Da nekome kažete sada da se sprema 18 godina bude, ne znam šta, teško bi ko prihvatio. Iskreno govoreći, ne verujem da će se uopšte odraziti, jer je to jedna izuzetno zatvorena sredina, jedna sredina koja je, neko bi rekao, konzervativna, ali ja bi to nazvao više isključiva, u smislu toga da postoje određeni standardi gledanja na sport, gledanja na košarku, gledanja na trenerski posao, drugačiji od onoga u Evropi. Ovo nije modni trend. Igor Kokoškov je dovoljno dugo tamo da je postao deo te njihove priče. Što je njegovo poreklo odavde, što je odavde otišao kada je imao 28 godina, on, osim rodbine, prijatelji i onoga što prati u evropskoj košarci, nema nikakve dodirne tačke sa srpskom košarkom, da po znacima navoda, nažalost. To je jedan mlad tim koji će verovatno pretrpeti pod Igorovim rukovodstvom određene promene. Njemu sigurno neće biti lako, ne zbog toga što je Srbin, to nema nikakve veze, već zbog toga što su ambicije Phoenix Sunsa da napravi uvijek nešto bolje. Mislim da on ulazi u jedan razvojni program
razvojni program tima, apsolutno potpisivanje na 3 godine je i stvaranje nekog prostora da se nešto više uradi i da Phoenix Sunsi budu jedna od ekipa koja će moći da uđe u završnicu play-offa zapadne konferencije. Neće mu biti lako, ali ja mislim da je on spreman na sve izazove i da će adekvatno odgovoriti. Mislim da je Igor postigao svoj cilj i da poenta cele ove priče treba da bude nekim novima koji počinju da se bave trenerskim poslovima i se bave trenerskim poslovima, da nikad ne treba da odustanu, da treba stalno se usavršavaju, jer evo ovo pravilo jedno je pokazalo da jedan momak koji je pošao iz Beograda te 98. godine usavršavanje je veoma brzo iskoristio priliku koju je dobio i nastavio da se usavršava. I zbog toga je došao u poziciju koju jeste posle 18 godina.